Arhierejsku službu Božu služil vladika Kirhorhi Džudžar, so služili išče 11 panocove, a službu za svojim špivanjem prikrašal mišani katedralni hor Svjetoho Otca Mikolaja i Doma kulturi pod dirigentstvom Lidiji Pašo. Vladika prisutnim u cerkvi povinčoval kračun i u kazanjih varal, že to šveto zo skotrim slavime prihod Gospoda Boha našem, gunam. Zos prihodom Mesiji na to švet počina misija jeho odkupenja. On obnavlja mir i pomirenje među Bogom i človekom, među ljudmi i među Bogom. Odbera nam znova toti rajski zveri do raju, koji bili zavarti, i še ona dana i jedu.